tu le ngai thla tu zong te in sawa in chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewa ni ole tun tuma chuan pushia da chang te in pu mc call ringan min open letter chang o atia ti chuan pu mc call ring hian pushia da hi open letter athon ani mela chung vela chu kan chai thadon ani eng tiang taking nge an lo in open letter khum ti lai kha kan zir chiang kha anga ole eng poni se in ngai thangal chot mai te ang pu mc call ringan min open letter chang o by advocate engineer Hriata Chhanglê Chrome House kulikon tin a contact number te ada thapani e mc open letter chu atia mcn pushiata open letter na hi kan ngai thadon ani mele lo ngai thatiang chu Hriata Chhanglê Chrome House kulikon aizol atia subject LENGPUI Ram Chung kapu chi bai le ka thloi thlum du don lowa subject a lut ngal tho rang o LENGPUI Ram leile hralh dan thu kal vela document poimo tak maya witness hriatpui tu zinga iming aron lang ve nol maya chu wangin he issue a hian kanram political party lian te pani in pu mon na sa takara hian thurik thui tak i hriat ve nge ka be sayani a chan chu thukal lam le holam hrefum felowin nangni ang mithiam chuan ring in rol ka ring haulawa chu wangin mizo christian takin keile mi puitam tak hian i thule hla kan ngai chang me kani etiani ni danga boruak lumdeu om chuan phut lui ngai hau loin iron che phat thina tun rum chu ingoi rei hian tak salama har satna in iwang nge kan thelo bok nen ngai iti thalo lek mai tun nai dewa tanga wantlang hriatin zpm leader ho kaiza iveng ne papap veu mai tele witness sa iming lo lang nol si hian LENGPUI Ram om hle theilawa hian mi in rin thuringot ten ichunga thowan ron fuk tir palang ti po a lo omlom le mizoram himna hi LENGPUI Ram leitu ten an man zui du dana tangin a tha in a thalo thei hle don sia chu wangin khongain he thil thenga hian thale thaloi ti te mi puite hriata ron puak chuak turin kangen che ani mun phia mor buklam ni lo tui ko na in ron hol pop te le Jehovah Zire ti chungin ngak lela lo thlir tu che MC call ring ti in MC call ring hian ISDA khatiang khan MC call ring hian Hriata le tarathona ti chuan Hriata hian a chang ta ani chu chhanna chu kan ngai thlang halang bina pu MC open letter ka chhanna ve thung matia dear MC call ring MC amizo ama sabbera lom thu ka hrila che Hriata Chhanglê veng tu controller mo monitor rin om taknia social media ka tang mangai taka thudik le insoi fena chance minon siam sak by way of challenging me through open letter oftentimes he kavalom telul em he burning issue hi nizan lama WhatsApp group pakhata mi pani te special power of attorney loin pek na le kha iron tarlan hi kalo mu ve nola minron chuzui de nga loi ngota a minga tlang hriat lar ve luklak lo ni ta chu remchang masabera ronin soichian kalotum shrim thawa a hun le ni te alaral tlem lulai ema chu wangin he kan IAF in LENGPUI Ram le isu ron lar hi kalo hreve hlot chau alani boxia chu wangin biruk dai tumni om fashana chu tiang lutuka lo in charge burbur chi chu alani bik mi lawania atiani si he affidavita ka ming lolan ve ngot dan atia heram in lei boipui hi arei phian to ni in alang MNF Trump sang ni som pariat atanga sang ni samni pathum laya chinfel in lei in hralh ni in anloin boipui chan tak phei chu congress sarkar hun lai dai to po anima na helai ram in lei amo in hralh boipui thu la a genesis emo a deliberations aneka noka chuan karon tlak lo khop mai purong minglian hian pu Henry L hlon mual le atim tenen in mu in hrefu chawin IAF Indian Air Force Ministry of Defence Government of India in aizol chevela Air Force installation lian tham deuh ram an mamo an zon mek thu te an lo in hril hreton chho ni nge in alang chumi bo zuya wang nge a malam dai atang to in puming te hian LENGPUI bora ram nei tu te engemaw zat ne na tangin ram lei khomin
ramzau tok tak alo nei chota a chuta puming te le puhen ria le a team te chu lo indoor char chho to in central le state sarkar thunei tu te pal tlang fel to in ming te a ram shal tum tu le Henry puming te ayo a helai lengpui ram IAF a hral sak tum tu te hi in beremin an hral dan tura mo phurna le hral na sum in sem dan tur ja felna an special power of attorney chu an lo in siam dai to a chuta chuan witness a kalatel phalo na sa arim arapo kala she phalo ama puming te nen ber kan lain siat miau lo awangin chumi special power of attorney emo GPA masa chuan puming te hian IAF nena aram shalani chuan vaibel che somtum panga a hawanga abak zong chu puhen ria team ten an chang thungang tin an lo in rem to ani ome ole kan ngai thak zel main angai nom chodon riu moya pushia te hi witness a chan chan kan la shelona a kan ri chodon tho tura kangaya engpo ni se a soidana hian heram hi kum sang ni som pari da tanga sang ni som ni pathum MNF sarkar laya chin felto in lei fel vekto ni in pushia te chuan a soyani huna local chozela puming te chuan atira Henry timin IF nena aram an hral sangna turzat estimate amount anin shilzat aya tam ngiang khan an hral theidon ti asiat vele ta boxia khan puming te chu alung oilo na satamaya cheng veibel chezatal achan vedon lo chuan aram po chu hral le lo mai adule ta thunga helai hun bora tak khianani puming te hi kan common friend thianin trom pakhatin minin mel hriat tir ta thunga chutia mingte lung oile lo dan te ka hriat thiampui nu chuan ama puming te du danin puhen re team chu vaibel se somthum panga atanga vaibel se zatal dil bel pui turin katel chove ta zawa amai ro chu kan hanin norngiel nuwa po ka be se angin amma a cheng vaibel se somthum panga atanga vaibel che za ap chautir kan tumpo chu kan theitalowa ma se vaibel che somsari thleng chau Henry team chuan min up sak phalta khania chumi thudel kilna affidavit special power of attorney khan puming te lam witness number 2 hian coming sign in kalotel veta khwau mai ani heta thil chiang chu heram in leyemo indoremo red siamemo norkal emo chin fila hian katel velo shim shima katel ve nai ro chu puming te thianangin bright deu fel deu mizo Christian tribal takin puming te teamin Henry team nena an chantur vaibel che somthum panga tanga vaibel che za norna cheng vaibel che somsaria in rem tak thungna hian katel ve thina special power of attorney last and final witness in kalotel phaveta trok chau ani dina ngai tu azomatan pakhatna IAF hian helai ram an lei hi man changkayatan anti tak tak launin ka hrevet lata sum Indian rupees tam tham tak ron siam zuai nan India sarkar sum public fund an ron mangsual over zuai ti ero karin dan ani dai thung aram leina man ato ucho ka wangin aram leina re thi reasonable rate nilovin atam theyang berasiama atam theyang ber aleitu emo leiboi pui tu te hian paipon tur zongin an kalpui thung ti a hriat reng aram nei tu hral tu berpo an bum du tlata wangin tin IAF ho te reng po hi Christian state kan ni VMM dante tholom thonem in khompe Christian missionary tir chuak nem ber kan ni te hrewe vek chungsia chu tiang taka uchoka sum Indian rupees veluglak han so sampui theya minron mutai shim po hi ka huwa kangei ngoi engtia mizo Christian Indian tribal anga han react tur nge moni dom takni tun ZPM sarkar thara India ram state korap lo ber.2 kan ni nu hi chuan vai che ho adama tha po tha le zolbi khau te khu anron dik dak ngam to om der silo huis panina puming te hian lengpui ram hi lo le khom to sel dit siam to ma se ama minga thak ngal ka chu asum sen a hau tak ema wangin khang VC pass te kha PPMO LSC le don po in original pass holder te mingin alola da chhozel hri ni in alang sel dit asiam pui vek to awangero chuan technically emo legally chuan
ama mingin aram leite alola da let lo ani poin kan thian pa mingte ram an ni vek to hrim hrim change of ownership of land aom to miawa wangin chu wangin pumingte hian original VC pass holder minga alola kalpui chove zel tlat awangin chung ho bank account na asum don ve cheng ve bel se somsari te chu ama ming personal account na lut nga lovin original ram nei tu te ming account tra lu tir phot nuwa chung account na tang te chuan ama account na a transfer ta chau ani mail helai bor chau puming tele original pass holder ho lo in dorem dan che po hi ka hriat pui kil kel ve to lo a thu shima sumle pai lam hrim hrim hi chu kei ve pui ro hi chuan pathian ve na le hum him na wang liu liu zokin eng tin tin e moni hian ka pian tira tanga voin ni thleng hian kalola allergic chhowe char char hria ka nim nai hur pe ve lo hrim hrim min hra thiam te un please atiani pathum na ke hriat ve dan chuan tuna kan IAF lengpui ram le hi chu pathian le mizoram ta na din kan MNF party sarkar chung dei towa in lei in hralh fel ani towa amai ro chu kan IAF ho hian ZPM party ruling ve nuwa chau asum Indian rupees bera ro kha chu anron chua release ve ta chau sia Henry team 10 MNF ruling hun lai chunga mantrang ei tur list an siam anlo in tiam ve ho te kha Mizoram state a ruling party thar sarkar thar alo pian man tak sia chuan boruak alo danglam tanoi ani bermai chutin affidavit nen thapa lo in tiam na kha anlo in siam hlom bok silowa a in tiam anga min pek lo vai chuan Henry chu awachak don lo ruai o in ti khum bai nak bak ti thayawang chauta kan state sarkara kan blue eye boys baka central sarkar Ministry of Defence noya mantrang ei to tele la ei tur telis hi a nok ve fu bokin karing atiani a nok don khop mai hei chu tin party politics rong kaya in beinalama ZPM sarkar nuwa aizol di CMO state sarkar thunei tu te atanga helai ram in leyamo in hralh chungchanga official letter notification an siam nu no anga lang te khachu tuna kan ZPM sarkar ho tu te abikin aizol DC in MNF sarkar noya anlo in dordan felhel de unialang procedural lapse then khat amu chu anu no te han regularize nan tun naya notification emo clarification claim azong aron omle nia hriat thiam tura kangai mai tin kan hriat thau tur chu IAF ho hian Mizoram sarkar hne na tanga sarkar ram government land ron mang mimal ram an ron lei direct dai mai hi amak angreng hle ani tribal land ve ngoi IAF in Mizoram state sarkar hriat puina le boi puina noya ngat to u chuak le du sak over in an lo ching fel ta mai kha angai tu chen lo thak kan ti don nge chutiang tak lo chuan an mamo anin pusuk ton theidan aw mol silo niang le kan Mizo Christian tribal pathian ro puinan le kan Mizoram le namtan a super public interest le dan an lo mufu khiau ve tlat anima na keini ho ve hel hol la hian hriat thiam lo la hi kan nga hlom ro puisi parukna ngai tu na tikal thui em tu zo kero chu Mizoram sarkar thunei na emo tu competent authority berine moni overpayment issue chon lamin mingtea mun thuma thena mun khat sumdong tu le Henry team mun thuma thena mun ni z sumdong zok tu ti account hi freeze on hold sak nu no ni in voin ni thlengin mingte bank account pay chu freeze being kept frozen alania Henry team account te ro chu frozen sak zoi nuwa free sak an ni le vat thung si hi hetiang taka a then laya ni satira a then laya ro surtir lai takhi kan aizol di si levela thutluk na nge aizol di si hi lo theilowa free le vat tir tu thil ti theideu super boss an lo om zo kreng ni ina ka thutluk na le du tu sam ve chu he IAF in lengpui ram le isu hi chu CBI ni mai lo Supreme Court of India monitor special investigation team in judiciary inquiry langei se kan Mizoram le nama call and pha thei kalo be se ve tlat thung mi puilam point hetiang taka ramle nam isu poimo angchi te hi chu chumi nu thloi upadeu to tak chuan chumi son chu apai ti kan boi puiamo tuipui MMI thot chuan
ingai ven uluk deuh hlom tiang u khai ani lom ni MC ole khati zong kha tun trumata na video kan ti thei chulo ni le phot mai sila thir tu le ngai thatu zong zong te kong itakin comment section lama in mudan le ngai dan te mino talan sak theu tur chewin in khong ina karon nge ne like comment le share tin mile subscribe lo te point milo subscribe zel turin in chan puina kangen tak meu meu ani e